Ja samo znam ono što sam rekao. Ja, Davor Dragičević, u radu su mi 17. na 18. 2018. godine oteli su mi ubli dijete, entitet, Milorad Dodik i Dragan Zlukač. Sve dokaze ima ovo zločinačko tužilaštvo i sudi se. Ja, Davor Dragičević, sad pred punom odgovornošću, stalože vam govorim, ja ovakav dan neću dozvoliti. Ja, ako budem dozvolio, ja odu u grob. Nema više šta reći. Zapamtite sad, jednom za sva vremena, ovakav dan, ja, David, neće, ja odu u Austriju kod njega. Ovo je, upozoravao sam vas sviju, nagađate se, politički se nagađate, svakako se svi kurvaju. Molio sam vas, ovo je amanet bio moj Murizov, grupe Pravde za Davida i Džanana, za buduće generacije ove države. Nećete da živite. Hoćete da vam djecu budu kurve, narkomani, hoćete da vam djecu šalju u zemlju i iz zemlje. Izvolite. Ovo vam je oči dokaz i ja više nemam šta. Sačkat ću još tužilaštvo što je rekao Ifet Ferage, da vidimo šta će uraditi. Hoće li pokrenuti istragu za ubistvo i ostalo, sve je jasno. Nema ovdje šta kome se govoriti, ali ja vam opet ponavljam, rekao sam i sad, tamo imate sad priliku i sipa, sve je policijska agencija u Bosni i Hercegovini. Imate priliku da me zatvarate, da mi sudite za moje riječi, za sve, ne za namjere. Ovaj dan, kao što je 24. novembar, sam ja preživio od 17. na 18. kad mi dijete iz naručja uzelo od 21 godinu. Ovo ja neću. I javno, evo sad svi, koliko god uspijem, poslaću i tamo gdje treba. Ovo neću dozvoliti. Ovo je bruka, sramota svih nas. I vas ovdje koji ste nam dali podršku, hvala vam. I meni, Murizu. Ovo je lopata sad, pa vi vidite što hoćete. Vi pričajte dalje kako god hoćete. Ovo vam je, vi ćete Srbin, Hrvat, musliman konstruktivni, iz Strasbura presude. Pa jebale vas presude. Djecu ubijaju, izdu na slobodi i hodaju 7 godina. Ubiće. Zašto? Da. Ko je od njih? Kome je od njih dijete ubijeno? Kome je čvoka opaljena? Nikome. Oni zajedno rade, sarađuju. Ovo je propast. Može Muriz naravno svoje mišljenje imati sve, čeka drugu istragu, ali ovo je pokazano. Ne znam šta ovdje nije jasno. Šta vama građama starije koji znate svi ime i prezime? Sve jedan od vas zna šta je bilo, kao u Banja Luci što zna. I šutimo. Bro, moj život je najmanje vrijedan ovdje i moje biti su ovi ljudi, a i vi. A najbitnije mi je David Dragičević, koga su ubili, hvala vam, ne više. Samo vam opet ponavljam, nikad zapamtite, ovo ja neću doživjeti, neću dozvoliti da doživim.